Zulu newspaper, ezindaba eshisayo, ezindaba eshisayo, ezindaba eshisayo. Sikubingelele siphinde sikwamukele kwi-channel yethu ehamba phambili iZulu Newspaper. Kanti-ke wembukeli lapho ekhaya ezihamba phambili namhlanje kubukeka sengazuthi umaka Mampintsha uZamagumede kanye nomakoti wakwakhe uBabes Wodumo sebethelelene amanzi. Lezi insolo ziqhamuka emva kokuthi-ke umyeni kaBabes Wodumo uMandla Maphumulo owaziwa ngelika Mampintsha efake isithombe ku-Instagram lapho kubonakala khona uBabes Wodumo kanye nomamezala wakhe beshuthe ndawonye bephethe uSponge Wodumo. Uzokhumbula-ke ukuthi uSponge Wodumo ingane kaBabes Wodumo kanye naye-ke uMampintsha. Leli gama laSponge laqhamuka ngemuva kwevidiyo eyasabalala ey'nkundleni zokuxhumana lapho umaka Mampintsha ayesola khona uBabes Wodumo ukuthi-ke akakhulelwe kodwa ufake izimpontshi esiswini. Ngemuva-ke kwale video uBabes Wodumo wabe eseyenza eyakhe ividiyo lapho ayegadla ephindelela kumaka Mampintsha emsola ngokuthi walahla uMampintsha ngesikhathi esayengale. Ngemuva kokuthi uMampintsha efake lesi sithombe ku-Instagram kube sengena uBabes Wodumo wakhomenta ngobuso obugcwele izinhliziyo. Kanti-ke nabanye osaziwayo bangenile bakhomenta-ke kusona lesi sithombe lapho singabala khona uLerato Mvelase la efake khona ubuso obuney'nhliziyo nenhliziyo owase efaka izandla zoku-appreciate. Omunye-ke usaziwayo kubalwa uLady D Khoza owaziwa-ke laphana kuKhozi FM ube esengena eshaya izandla wase efaka inhliziyo. Kanti-ke nabanye abantu babe sebengena kusona-ke lesi sithombe betshengisa okukhulu ukuyijabulela lento ebiyenziwa uBabes Wodumo kanye nomamezala wakhe. uTops Khumalo Mkhwanazi ukhomente wathi yaze yayinhle into engiyibonayo, ngibafisela ukuthi baqhubeke kanje bafunde ukuhloniphana, muhle uNkulunkulu zikhathi zonke. Ubunzulu 935 ukhomente wathi okoniwe ngomlomo kulungiswa ngomlomo. uMandisa 9176 ungene wakhomenta wathi yazi yayinhle into engiyibonayo. Kanti-ke laphana u-O3_Boitumelo ukhomente wathi indaba yenu ayingenwa wase ethi nje lol. uNtombi Precious Jele ukhomente wathi izindaba zabantu azingenwe. Ake ngisho-ke nami lapha ukuthi ngiyavumelana naye uNtombi. Wembukeli ake sikugoqe lapha-ke besikuphathele khona namhlanje siphinde sikuthembise ukuthi sizolokhu nje seniphakela njalo izindaba ezishisayo lapha kwiZulu Newspaper-ke. Kanti-ke ungakhohlwa ukuthi usubscribe kwi-channel yethu ebese ucindezela unotification bell ukuze sizokwazisa njalo uma kunomfanekiso ofana njengalo esiwufakile. Ake siyibambeni khona lapho bese sithi nje salute.